topatu bain ez da, ez dugunek biherrikin biher, goiez Providencera. Providence da, Rhode Islandeko kapitala. Downtown Providence. Got to start to feeling so low, and I decided quickly. Yes, I did. Hau da Rhode Islandeko Kapitolioa edo. Politxe da baina, egiten dago hotz oso handixe, egiten dago kriston hotz. And they were dancing and singing and moving to the grooving, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy." Hemen iritsetan, gravatzen dut time-lapsak, gravatzen dut kamera tripode baten, eta denpora askotan da gero jartzen dut harin, eta gravatzen da oso ondo, baina korrezen dut horien, ze atzo itxasne egon zen gravatzen apur bat nire kameraz, eta apurtu jakon erabiltzaten tripodi. Normalmente eukite ditu tripode batan ez, eukite ditu 3 hanka, eta emakarri ditu bi. Orduan, birekin, beraz, hazin dut egin. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die, yeah. Oh, till you die. Gonna play some electrified funky music. Providence da Ameriketako hiri zaharrenetariko bat. Eta hau da, Ameriketan eraiki izan lehenengo Eliza Baptista. Hey, wait a minute. Now, first it wasn't easy. Changing rock and roll and minds. Yeah, things were getting shaky. I thought I'd have to leave it behind. Gaiz begiratzen nuen baskaltzeko, eta hau dana zarratute. Ez dut ulertzen, hau da Rhode Islandeko kapitala, eta zapatu baten dana zarratute. Restaurante guztietan jartzen dau, saltzen da bela, astrenetik ostiralera. Da zapatutan, Jai. ez da gindan baskaltuko egun. Baina, bueno, topako dago lekuren bat. Hau da topatu egun leku bakarra. Eta nik eskatuko dut, barbecue sandwich. But now it's so much better. It's so much better. I'm Zerria zentro komertzial batera eta dauz hemen nesak desfilatzen. Big round of applause for Ava. Last up we have Mackenzie. Mackenzie's wearing a black dress with silver accents. Here they are, all in line. Nertzen dauz egatik ez zegoen inor kalien. Amerikanok zizet dauz hemen zentro komertzialien. Honek amerikanok benetan, I'll lose that feeling. No, I won't. Of how I learned my lesson that day. When they were dancing. Bueno, ba, hoi ez Providencetik, hemen ez da beze behitzeko. Mundu guztitzen zentro komertzialien dau, eta karien ez dago inor, dana zarratute dau, beraz etxera, bero egotera. Alagauzku ja autobusek hemen Kingstoneko kampusien, eta bialdu gotzegu geileri mensaja etortzeko gure bile, baina ez da etorri. Horren ba jumiko gara etxera oinez. Eta kampusien nahiko politxe da, betu. Itxasne?